छिगु जिगु झिगु झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब पचली भैरविया जात्रा इतिहास निसे वर्तमान लिच्छवी कालीय दक्षिण कोलीग्राम थोंकने यंगाल भेटिया प्रसिद्ध जात्रा मध्ये पचली भैरविया जात्रा न छगु ख थो जात्रा दही दशया आश्विन शुक्ल पंचमी दिने तेकु पाखे मच्चली मतुलाची इनाखा ब्रह्मत्वा लगन ज्याबाहा जैसिदेग चिकमु मरुत्वाजुया हनुमान थ्वाका दरबार थेंका अन विधिपूर्वक पूजाया लिसे मे बलि बिगु चलन आतक ह्याना चुंगुतनी अन लिहावया गुठ्या पिनिगु छेंकी पचली भैरविया मेगुना स्वच्छन्द भैरव न ख भैरव धयाम महादेव या मेगु रूप ख थका राष्ट्रिय अभिलेखालय सोचोंगु स्वच्छन्द ललित भैरव नाया छगो हस्तलिखित ताडपत्रे पचली भैरवली से संबंधित ग्रन्थया लिपांगु पृष्ठे नेपाल सम्बत 216 विक्रम सम्बत 1252 फाल्गुने दक्षिणेश्वर स्वच्छन्द महादेवीय प्रतिष्ठा जुरतका चोयातगु दु पचली भैरव ये दक्षिण पाखे फर्पिङ भेग पाखे वोगु लक्षित याना तगु खनेदु नेपाया इतिहास से झिन्निगु झिनसुङ्गु शताब्दी पाखे शिवदेव इन्द्रदेव थे जापी लिच्छवी जुजु राज्य यासान वैश्य थकुरी पिनुगु बोल अपगु ख थो खया त गोपाल वंशावली न पुस्तियागु खनेदु ये पुस्तौनी से अधिकार जमेयाना चोनाचोपी थुपी थकुरी पिन्त थगु बसेलाका यक्षे मल्लया महिलामका रत्नमल्ल ये शासन यागु ख रत्नमल्ल भुकोपी वा चिकोपी थकुरी पिन्त नेपाल भाषा थकु जुजु थकुरी जुजु तहेगु या वहे थकु जुजु पिन्स न्याकुगु पचली भैरविया जात्रा जोगुली आतक न थुगु जात्रा इमिगु मु भूमिका दया वया चुंगु दु दे दश या आश्विन शुक्ल पंचमी या त नेपाल भाषा पश्चिम भर ढागु चलन दु व नवरात्रिय न्यानुया दिन लाइगु थुगु दि तीर्थया कथा टेकु दोबहान या त पंचनारी संज्ञा बिया पीठ्या रूप पचली भैरव या त व अजिमाय रूपे मचली चुंगु नै अजिमा या त क्यागु यही नै अजिमा पचली भैरव या अवैध कला ख नेपाल भाषा नै अर्थात कसाइनी पचली भैरव आजुया कला या त अजिमा धाइगु जुगुली ख उगु भेग या अग्रज पिनिगु धापु कथा पचली भैरव मनुष्य रूप वया निथ थे टेकु क्षेत्र लागु छगो भत्ती पसले एला थो तोनेगु यैगु जुया चन वहे छोले भत्तिया हे साउनी लिसे लसपस जुया साउनी पाथे दत थोखसीका जलखला दथि गाई गुई हल्ला जुल वो तुंका फुक्कसीगु सल्ला कथा उममुनु सुख गनचोम ख धैगु सिके त कुत यागु यात सुथा मल्या तुंका छनु बहनी लिबाक वइगो व सुथ मजो हे वनी म उम मनु या ल्युल्यु वंगु इले दथुलफी हे बेथजुया कायबुल मच भूसान छु वास्तव मया से ल्युल्यु वा वंगु जुया भूम मचा थ माय व्यवहार खना मुसुक न्योगु जुया उम मचा अर्थात गणेश या त मुस्का गण्य देव धागु यागु ख गुम गणेश या त रुद्र विनायक न धागु या पथे देखुम मनु या त ल्युल्यु वो बले उम मनु वा वो जोनिला तैगु ग्याचिको छगु धले कुहावना सुलाचन तर वय ल्युनिया छुव खने दे ढुंका जोन थथे जोम पथे देका ब्युम मनु लिपा महादेय रूप धैगु जानकारी बिया अन फर्पिङ पाखे वन थ वने निह थगु लुमन्ती कठ छगु कठ या घ्या वा स्वा तोतावन गुगु धले बोया उगु जुया उगु स्वा या त नेपाल भाषा धले स्वा धागु यही आतक न पचली भैरविया जात्रा उगु धले स्वा पाखे समायागु यही उगु स्वा मेगु इले खनेदै मुखु व गणन थासे छेलबुला न यही मुखु महादेव सुलाचंगु इले गुगु व खने दुगु ख चिगोगु लोथे खने दुगु उगु बोया त आतक न जात्रा इले रुद्री यागु यही थकुरी पिन्स न्याकुगु जात्रा जुगुली पचली भैरविया जात्रा या त मागु स्वापी त ब्यागल जग्गय व्यवस्था न थकुरी पिन्स हे उगु ई निसे याना तगु खनेदु
महादेव भैरव्य रूपे वया थो एला तोनीगु जुगुली पचली भैरव्य त छग कोने थो एला ख ज्याका द्यय मूर्ति अंकित को जात्रा यागु चलन्दु विक्रम संवत 1635 निसे 1677 ई या जुजु शिवसिंह मल्ल पचली भैरव्य चाय कोय पलेसा पित्तलिय कोने मूर्ति देका बियुगु ख इतिहास से नेतना तगुदु अथे विक्रम संवत 1757 निसे 1779 ई तक या जुजु अमर मल्ल जीर्ण जुगु को हिला बियुगु ख इतिहास केना तगुदु दे दशया आश्विन शुक्ल पारु निसे थुगु जात्रेय गतिविधि न्याय पारु या दि गुठ्या पिनिगु छे तय तगु मूर्ति लिसिया को कोहिति त्वाया दोचे चोंगो चित्रकार पु पिनिगु छे या छेली तेगु ये नापा नापा पचली भैरव्य मूर्ति लिसिया को लुखा पाखे मयंकु से अंग तछना यंकेगु चलन दुगु ख थौकने लुखा पाखे हे यंकेगु ये चौथी या दि समायाना भीमसेन स्थाने चोंगो थकु जुजिया छे तेगु यई वो वहे दि बहनी पूजा कोचेका त्योकुई चोंगो पीठे ठेंकी उगु दि पंचमी लागुली उगु दि या त पश्चिम र धागु यागु ख वो निछि भक्तजन पिनिगु पीठ जुई उगु दि या बहनी निसे ज्यापुते मचपिन्त वोला तेगु यई पंचमी सुथे छम दुगुया त बेमत से लाते तया हे पालिगु वो उकिया छफुटी हिन बेमंक सच्चिव च्यापु कुचयाना बलिबी बहनी लिबाक थकु जुजु पुरोहित जोशी आचार्य वो गुठ्या पिनिगु जमात पाखे बाजगाजा लिसे पचली भैरव्या त लोना हनुमान त्वका दरबार पाखे यंकी उगु ज्याया त हे पचली भैरव जात्रा धाइगु ख जात्रा ल्युल्यु वय अवैध कला नै अजिमय प्रतिनिधि सुरापात्र वया क्या गणेश तक यंकेगु यही हनुमान ध्वाका थिने धुंका मेय बलि बिया भव्य पूजा यही थो ज्याजो कोमचा तले तक गुठ्या या नाइके ल तक मतों से निच्छी खालिफा चोनिमागु चलन्दु हनुमान ध्वाखा लिहा वै बले मरुसत कास्त मण्डप न्योने फुटिस पाखे अजिमावो क्या पाखे थगो अधिकार क्यागो तोरतया पंचरंगी कचिका पशुका लंपु पनेगु यही गुकिया त पशुका पनेगु धागु चलन्दु वो धुंका पचली भैरव्या त गुठ्या पिनिगु छेन दुकाई थथे जुजु रत्न मल्ल ये या वैश्य थकु जुजु पिनसन न्याकोगु पचली भैरव्या जात्रा लिसे हनुमान त्वखया क्वातुगु स्वपु तयाउंगु खनिदु पचली भैरव वया अस्तमात्रिका गणलिसे प्राचीन प्याख ये सहरे निश्चित इले हुइकेगु यही दैगु ख मोहन विनोद शर्मा या वंशावली नेतना तगु दु उगु वंशावली कथा उगु प्याख हुइकेगु प्रथा जुजु अमरमल्ल विक्रम संवत 1585 निसे 1617 तक या ई दुने न्याकोगु ख इतिहास कथा गठु प्याख दैगु थुगु प्याख च्याले छको यंगाल इलाका पाखे वो पेदे छको यम्बु इलाका पाखे अभ्यास यई यंगाल पाखे यई बले मरुसत न्योने वो यम्बु पाखे सुरु यई बले मुख तले बनी गद्दिन सिन जुजु स्वयं वया थगु खड्ग द्यय खड्ग लिसे हिलेगु चलन्दु थुकिया त खड्ग सिद्धि धाइगु ख गुकियाना जुजुया शक्ति अपै धाइगु चलन्दु तर देशे जुजुया शासन अन्त्य जुई थुंका थुचलने बच्चा मगामछि पंग बोलना चुंगुदु ऐसा निरंतर रूप जात्रा न्याना है चुंगुदु पचली भैरव्या जात्रा इतिहास निसे वर्तमान छिगु जिगु जिगु जी सक्कल नेवाय मंकास नेवा यूट्यूब